Yes, reka ngusuze kandi nkifurize kugira ibihe byiza nshuti mukunzi wacu hano ni kwibendera TV. Ikaze makuru yo muri iki gitondo rero turi kuwa gatatu tariki 31 ukuboza muri uyu mwaka wa 2025 na makuru agenda agana atuganisha ku musozo w'uyu mwaka wa 2025 na makuru yo muri rukerera rero reka mbabwire yuko ari amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kwibanda ku mirongo y'urugamba hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Abantu bane bakomerekejwe ni ebisasu bikomeye mu gitero cy'abitwaje intwaro cya Gabwa hitwa Ikafunzi. Uraza gusobanukirwa neza ko iyi mirwano yagenze. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 basubije inyuma igisirikare cya leta ya Congo FARDC na Wazalendo na FDLR ni mu bice bya Rubaya. Bakaba bashakaga n'ubundi kwigarurira aka gace ka Rubaya. Uraza gusobanukirwa neza uko ibingibi byagenze. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 ndakubwira ko bamaze kunguka amaboko mashya, bituma rero imbaraga zabo zikomeza kwiyongera ariko no gutitiza abatari bakeya mu mande zitandukanye. Uraza kubisobanukirwa neza kanuko kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kurega u Rwanda. Yarureze hehe, yarureze ibiki? Binabyo uraza kubisobanukirwa hano kwibendera TV. Ndakubwira kandi ko kugeza ubu ngubu tuvugana amakuru aravuga yuko ano kuvuga amakuru aturuka Lubumbashi aravuga ko FARDC bongeye umutekano binyuze mu rugendo rwo kwerekana imbaraga zabo bafite kugeza ubu ngubu. Ese ibi bigambiriye iki? Ese hakozwemo ibiki? Ibi uraza kubisobanukirwa nabyo hano kwibendera TV. Ndaza kandi kukujyana ingoma nkubwire ko abakomoka muri teritwari ya Warikare barimo gutabariza bene wabo. Ese barabatabariza gute? Byagenze gute? Niki cyabaye? Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa neza hano. Kugeza ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateye inkunga ibihugu bitandukanye. Ibihugu birimo n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkunga ingana gute? Ni inkunga igendereye iki? Ibi byose uraza kubisobanukirwa hano kwibendera TV. Nizere ko rero wageze hano like yawe ndayikeneye cyane, igitekerezo cyawe ndagikeneye. Niba uri mushya ukaba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV, subscribe yawe ndayikeneye. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo butaha n'ubundi amakuru agiye akugeraho datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha ahubwo akwizanire. Mwese rero mbahaye ikaze mu bice muherereyemo. Reka nizere ko mwagize ijoro ryiza. Reka rero nizere ko amuramutse neza. Ubundi ibintu ni mu nyemerere tubigenze gutya, hanyuma mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bayibendera TV. Abantu baherereye imahama mu nkambi y'imahama mumeze mute? Mwaramutse neza? Atura abasuhuje cyane kandi mwatubwiye ko mudukurikira. Ubwo rero nizere ko mumeze neza. Abantu baherereye mu karere ka Bugesera mwese turabasuhuje. Abari mu karere ka Kayonza turabasuhuje. Hari abantu ngo abari mu nkambi iherereye mu karere ka Kirehe namwe turabasuhuje. Hanyuma abantu bari mu karere ka Rulindo turabasuhuje. Abari mu turere dutatu Kicukiro, Nyarugenge, Gasabo, turere tugize umujyi wa Kigali namwe turabasuhuje. Hanyuma abantu baherereye iyo za Gakenke, abari za Karongi, abari za Rubavu, abari za Musanze namwe tubahaye ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo. Abari mu bice bitandukanye byose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'u Burundi,
abari mu Bugande, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Sudani, abari Malawi, abari Mozambique, namwe tubahaye ikaze. Abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe tubahaye ikaze. Twizere ko mukomeje kugubwa neza. Abari mu gihugu cya Norvège, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, namwe twizere ko mumeze neza cyane. Twinjiye muri aya makuru rero ku buryo burambuye. Nitwa Mukada, hari ku Ibendera TV. Like yawe ndaza kuyikenera cyane, unyemerere witerekeho. Subscribe yawe ndayikeneye, ndifuza kuza gusohoka muri aya makuru. Aba subscribers bashyashya igihumbi tayari mwamaze guterekaho. Hanyuma rero reka mbabwire yuko twanzikiye muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi, abantu 4 bakomerekejwe bikomeye, imitungo myinshi irangirika nyuma y'igitero gikomeye cy'abitwaje intwaro bagabye ahitwa Ikafunzi. Abantu bagera kuri 4 bakomerekejwe bikomeye mu gihe imitungo myinshi yasahuwe, ibikorwa remezo bikangizwa. Ni mu gitero gishya cy'abagizi ba nabi bitwaje intwaro cyabereye mu gace ka Kafunzi kari hagati ya Kanja muri teritwari ya Masisi na Kashebere ni muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu bahuye n'iki gitero aravuga ko moto nyinshi zatwaraga ibicuruzwa n'abagenzi zivuye Goma zerekeza muri Warikare zagushijwe mu mutego w'abasahuzi bitwaje intwaro kuri uwo muhanda. Aba bagizi ba nabi bataramenyekana ngo bakoresheje intwaro kugira ngo abahagarike izo moto maze basaka imizigo yose ya aba bagenzi bari batwaye. Batoranyije ibintu bifite agaciro cyane cyane amafaranga n'amatelefone, no kuvuga amatelefone ngendanwa, aba arabitwara ku ngufu. Kugeza ubu ngubu tuvugana abantu bagera kuri 4 bakomerekejwe n'ibikorwa bikomeretsa abahise abahuye nabyo muri bitero by'abagizi ba nabi, dore ko bivuga yuko ngo bakomerekejwe hakoreshejwe ibyuma. Aba rero bakomerekejwe bakaba bahise bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kashebere kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihutirwa nk'uko byemezwa n'amakuru aturuka aha muri bice. Agace ka Kafunzi kari hagati ya Kanja na Kashebere kavugwa ko kagenzurwa ku buryo bwuzuye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, kandi ngo nta wundi mutwe witwaje intwaro uhakorera usibye izi wazarendo zikomeje kugenda zikagaba ibitero ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Abakoresha uyu muhanda basaba ko ubutegetsi rero bukaza ingamba cyane cyane abakuru ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23, cyane yuko ngo ari nabo bagenzura ibi bice. Bakaba rero basabwa n'abaturage kugira icyo bakora cyihutirwa kugira ngo n'ubundi urujya n'uruza kuri uyu muhanda rwongere rube rwiza. Urwanya ba Alliance Fleuve Congo 23 kandi akubwira ko basubije inyuma igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazarendo bashaka kwisubiza Rubaya. Ni ibintu bikomeye cyane. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 ku munsi w'ejo kuwa kabiri wasubije inyuma igitero cy'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazarendo. Ni igitero bari bagabye mu gace gakungaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko muri Masisi ku munsi w'ejo impande zombi zaramutse zirwanira mu gace ka Gatugunda munsi ya Bukumbiriri ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi na Gatongi. Indi mirwano kandi ngo yaramutse ibera hagati y'uduce twa Gatovu na Muhayirwa. Ni mirwano n'ubundi nayo yongeye kuba ku gicamunsi icyo ku mugoroba watambutse. Akaba n'ubundi mirwano yaririwe ibera mu duce tugize segiteri ya Gatoyi. Amakuru avuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zubuye bitero muri kariya gace mu gihe mu rwego rwo kwisubiza agace. Akaba ibitero ngo ari mu rwego rwo kwisubiza agace ka Rubaya gasanzwe gakungahaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Coltan.
biravuga ko abasirikare bakuru barimo generali witwa Kigingi, generali Magara, koloneli Abinembi wa FDLR na generali Mutayomba na generali Machano na generali Mangarazi bahawe amafaranga na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo abafashe kwigarurira aka gace ka Rubaya. Iyi mirwano kandi iranavugwamo ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru aravuga ko mu gitondo cyo ku munsi w'ejo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bashoboye gusubiza inyuma izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, bakabageza mu birometero bibarirwa muri 30 uvuye mu duce imirwano yaberagamo. Ibintu bikomeye cyane. Reka dukomeje n'aya makuru ubwire ko Alliance Fleuve Congo 23 yungutse amaboko mashya, ibintu byongeye kuyizamurira morali. Amakuru akomeje kuvugisha benshi mu karere no ku rwego mpuzamahanga aravuga ko Daniel Safu wahoze ari umudepite akaba n'umunyamuryango w'ihuriro Union Sacrée de la Nation riyobowe na Perezida Felix Tshisekedi yagaragaje ku munsi w'ejo bundi tariki 29 Ukuboza muri uyu mwaka mu mujyi wa Goma, ari kumwe na Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare w'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23. Uko kugaragara kw'aba bombi hamwe kwahise gukurura impaka zikomeye zijyanye n'imiyoborere ya politike n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko Daniel Safu azwi nk'umunyapolitike umaze igihe agaragara mu nzego zitandukanye z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe Alliance Fleuve Congo 23 ari ihuriro rirwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa rinashinjwa kugambirira guhirika ubu butegetsi bw'i Kinshasa. Biravugwa ko uko guhura kwa Daniel Safu n'umuvugizi wa gisirikare wa Alliance Fleuve Congo 23 bishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye, yaba ari ibiganiro bya politike bigamije gushakira igihugu cyose amahoro, cyangwa se yaba ari impinduka ziri kuba mu myanya n'imitekerereze ya bamwe mu banyapolitike ba Kongo ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora amakuru akomeje kuvugwa agaragaza ko uyu munyapolitike yamaze kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo 23. Kugeza ubu ngubu nta tangazo ryashyizwe ahagaragara rivuga ku byaba bombi, ariko kandi ababirebera hafi baravuga yuko byanze bikunze uyu mugabo yaba yamaze kwiyunga ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Reka dukomeje n'aya makuru mbabwire yuko kugeza ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kurega u Rwanda guhera ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nama nkuru y'uburenganzira bwa muntu Geneve, kugeza ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe i Addis Abeba muri Ethiopia. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza impungenge zikomeye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byiyongereye cyane cyane nyuma y'uko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 rifashe umujyi wa Uvira uri mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikaze yasize ingabo za FARDC z'u Burundi ndetse n'imitwe bafatanyirije hamwe kurwana intambara bahunze bayabangira ingata. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ishinja u Rwanda kuba inyuma y'ibi ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo 23 nk'uko n'ubundi bikomeje gutangazwa n'ibitangazamakuru byo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Kinshasa ishimangira ko ibyo bikorwa bihungabanya ubusugire bw'ubutaka bwayo
kandi bikanyuranya ngo n'amahame shingiro agenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe, arimo kutivanga mu by'umutekano w'ibindi bihugu no kutubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bigize uwo muryango. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba isaba ko ayo mahame yashyirwa mu bikorwa nta kujenjeka, binyuze mu byerekezo bifatika bigamije kugarura amahoro mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikaba byongeye kuzambaho Madame Kayikwamba Wagner, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati uretse ibikorwa bya gisirikare, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iragaragaza n'ikindi kibazo gikomeye cyane cy'inzego za leta. Inkunga zitandukanye u Rwanda bavuga yuko ngo ruha umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 ufite intego yo guhirika inzego zashyizweho mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko bitangazwa n'ibi bitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ivuga ko yamaze gutanga ikirego kuri African Union, akaba rero n'ubundi bakomeje gushinza u Rwanda intandaro no kuba inyuma mu bikorwa bijyanye no guhutaza umutekano w'igihugu cyabo nk'uko ababivuga. Kugeza ubu ngubu rero inama y'amahoro n'umutekano ya African Union, ari nayo rwego ruhoraho rushinzwe gukumira no gukemura amakimbirane ku mugabane wa Afurika, yasabwe gufata ingamba zikomeye kandi ziburira. Muri izo ngamba harimo gufatira ibihano byihariye abayobozi bivugwa yuko ngo bagize uruhare muri ibikorwa n'ibyaha bikomeye, gushimangira inzego z'iperereza n'uburyozwe ndetse no kongera ubufasha mu kurinda abaturage ba sivile. Minisitiri Kayikwamba Wagner wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizeza ihame y'uko ibibazo bya Afurika bikemurwa n'abanyafurika ubwabo, ariko agashimangira ko iri hame ridakwiye gukoreshwa mu kwihanganira ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikabije rikorerwa abaturage. Ni ibintu rero bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka nkujyane Lubumbashi nkubwire ko FARDC bo bakomeje cyangwa se bamaze kuvuga yuko ngo bashinze ibirindiro by'igisirikare cyabo. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zo mu karere ka gisirikare ka 22 ku mugoroba watambutse ngo bakoze urugendo rurerure rwo kwerekana ubushobozi no guca intege abakora ibikorwa bihungabanya umutekano mu mihanda minini y'umujyi wa Lubumbashi. Aba bakoze imyigaragambyo rero bayobowe na generali wa brigade Edi Kapenda. Izo ngabo zikaba zifatanyije n'abayobozi bazo zakwiriye mu bice bitandukanye birimo Carrefour, Bereri, Rwashi na Kenya na Golfe, zigaragaza ubushobozi bwazo mu kazi ka gisirikare hifashishijwe imibereho y'intambara, nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe itumanaho mu karere ka 30 mu karere ka gisirikare ka 22. Iki gikorwa ngo kigamije guhumuriza abaturage ko umutekano wabo urinzwe neza cyane.
reka twihute rero tukiri muri aya makuru ni munyemerere microphone tuyerekeze Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka aravuga yuko abasore n'inkumi bahunze ahanga muri Warikare muri Warikare bagahungira mu mujyi wa Goma baratabariza bene wabo basigaye muri ibi bice bya Warikare. Kugeza ubu ngubu tuvugana abakomoka mu gace ka Warikare batuye mu mujyi wa Goma batangiye gutabariza bagenzi babo, bavuga yuko ngo bafitiye impungenge ku mutekano ukomeje gusamba no guca ukomeje gusamba mu gace bakomokamo. Bakaba bavuga ko ubwicanyi, gushimutwa, ubusahuzi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byabaye byinshi. Aba baturage rero abaturage baravuga ko ubwicanyi no gushimuta bikomeje kubigarurira. Abaturage kandi barasaba ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 wakwagura ibikorwa byawo ukagera mu duce twibasiwe cyane nk'akajagari ku mutekano muri bice. Kugeza ubu tuvugana, mu itangazo bashyize ahagaragara mu mpera z'iki cyumweru gishize, abakomoka muri Warikare bagaragaje impungenge zishingiye ku kuba umutekano wabo ukomeje kuba mubi muri aka gace no kujya mu kangaratete. nk'uko iryo tangazo bashyize ahagaragara ribivuga, abasivile ngo bahura n'ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwabo, ngo harimo kwicwa, gushimutwa, ihohotera rishingiye ku gitsina n'ibindi bikorwa bikomeye, harimo nko guta muri yombi mu buryo bunyuranije n'amategeko, gusahura ibikorwa n'imitungo y'aba baturage no gusoreshwa ku ngufu. Ibi bikorwa bivugwa ko bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ya Wazalendo. Akaba rero hari ibikorwa byo kwamagana. Kugeza ubu ngubu tuvugana, uracyari ku Ibendera TV, nitwa Mukada n'amakuru turimo, amakuru ajyanye n'urugamba hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na leta ya Congo. Reka nkujyane New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkubwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutanga inkunga igera kuri miliyari 2 z'amafaranga y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkunga rero y'ubutabazi yagenewe ibihugu 17 byose birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ku itariki ya 29 Ukuboza muri uyu mwaka turimo 2025 Geneve mu Busuwisi zatanze inkunga ya miliyari 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ubutabazi ONU, kizakoreshwa mu mwaka wa 2026. Inkunga ngo igamije gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi mu bihugu 17 biri mu bibazo bikomeye by'umutekano birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero nkubwire yuko witwa Tom Fletcher, umuhuzabikorwa mukuru w'ubutabazi bwihutirwa muri ONU, yatangaje ko iyi nkunga ari amateka mashya, ashimangira ko izagira uruhare rukomeye mu kurokora ubuzima bwa za miliyoni z'abantu, ndetse ikanashishikariza abandi bantu babaterankunga gutanga inkunga izahangana n'ibibazo bijyanye n'ubukene no kubaho nabi afite. Reka rero ngushimire cyane mushuti mukunzi wacu, ngushimire cyane. Yes,
yego ibitekerezo byanyu mukomeze mugende mubishyiraho rwose ku murongo ku muyoboro mugari wacu wa WhatsApp. Ibitekerezo mugende muterekaho 5 kuri 5. Hanyuma rero nimunyemerere tugane ku musozo w'aya makuru yo muri iki gitondo. Mwongere nkwibutse ko ari amakuru yo kugenda tuba updatingaho ibintu biba biramukiye. Nitwa Mukajya ni ku Ibendera TV. Rero reka mbifurize kugira umunsi mwiza. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza kandi Imana ikomeze kubana namwe no kubarinda.